Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners and grant us the grace which we ask of you. Through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus, pray for us. Prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio of Pietrelcina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. State your petition. Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave St. Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of.
which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have your presence so that I do not forget you. You know how I easily abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close, and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way. And for that I need you. It is getting late, and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kang mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging maray na parataman kan sa imong linalang. Dahil minasabotan na sinautoban sa imong kabutan na atamano ng kinaban. An kapalibutan, nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo asin ngunyan, namamatayan mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli kay ni naglalawig ang tiginitan,
nagdadakula si nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kundi ka namumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mga namumuta na sin mga pagrugarin sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para taman kan sa imong linalang asin matinabang na para surog kang kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, San Judas Tadeo, sa ngalan ka ng Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan po, sa tuya pong mas intensyo siyo po ang mga minasunod. Misa pasasalamat for the gift of life and birthday blessing of Irene Ombao, for the fast recovery of Engineer Oscar Cristobal by Engineer Choi and Ash Cristobal, in honor of St. Jude by Antonia Chua Uy and family, for promotion by Rosel Panteriore and family, Thanksgiving ni Jagi Lanusa and family, ni Daughters of St. Jude, Andrea Shane Altavano, ni Relao and ni Bunco family, ni Maria Glory Grace Camba, ni Maranyo family, ni Joy Marbella, ni Bueno, and mga Liag family. Mga special na intentiones to pass the board examination for criminology this August 2026 ni Early Tolosa Priscilla for healing of Josephine D. Guban by ni Manuel G. Dacudaw for taking the licensure examination for criminologists this August 2026, and for guidance of the Holy Spirit by Maureen Joy Ternida. For guidance and success of opening of JB PSB Brunei, ni Rolly. For board exam, ni Edeline H. Mandane. For board exam, ni Eliza May Ocharan. For my upcoming board exam, ni Kathleen K. and Francis Peter. For board examination ni Jessel. For board exam ni Josel B. Dometita. In honor of St. Jude, Can Malvar family. For board exam, August PNLE ni Leia May R. Cervantes and Alexander Marie L. Fragata. For birthday ni G. Dilao. To pass the board exam ni Princess Joyce A. Llaneta, ni Monica Q. Esquivel. For fast recovery of baby Leona Isabel Belsa, ni Justin Rose Cabaluna. Special na intensyon ni Christine and Daniel Napili. For successful board exam for criminologist ni Carl Balita Review Center, ni Patricia Pamela F. Anyon, ni Johnny Atento. For passing the UPCAT exam by Lim family. For Rihanna Isabel to successfully pass the UPCAT and informed exam on August 1, 2026 ni Debra Estanislao. Special intention ni Nika Brasia, ni Kisa Cariñosa, for guidance in taking the licensure exam for criminologist ni Fatima Barangkil. Special intention ni for licensure examination for criminologist ni Fatima R. Largo. For licensure examination for criminologist ni Kurt M. Patriarca. To pass the NCLEX RN USA Prometric SCFHS VAE RN IELTS and LEPT exams of Jose Piolo O and CISA this 2026 for good work opportunities. Can and CISA family to pass the NCLEX RN USA exam of Angelica Iris De Vera this August 2026 and other licenses and work opportunities. Can De Vera family to pass the UPCAT 2026 ni Marcela Padua. Special intention ni Berma Oliver Avila family.
and ni Anonymous. Para sa mga minasunod na kapayngaloan kan kalag ni Carmen Teresa Dolot kan Saragosa and Siga family, ni Elisa, ni Carpio family, Stephen, ni Malen Ahoro and family, Lydia Loreto Sr., Trinidad, ni Bing Ante, Margaret, ni Christian Jade Abellano, All Souls in Purgatory, kan Briones family, Ricky, kan Radke family, Julita, kan ni Mr. and Mrs. Glenn Nacion, Giovanni, kan Kililan family, All Souls ni Celine Joy Chua Alaurin, Jose Vicente Carlos, All Souls ni MC Carlos H. Marcos, Hilario and Esther ni kan Bailon family, Felicidad family, All Souls ni Glenna M. Padilla, Melvin, ni Aida Villanueva, Romeo Jr., ni Bing Espiritu, Andy, ni Rose Muina and family, Salvacion, ni Bueno and Magaliag family. Banwaanin Diyos, tindugpon gabos, asinawiton niyato an awit sa pagpuon. Hinapon maging banal, tinipon maging sarong, sa Diyos sa sarong. Good afternoon. Good afternoon. Sarong komunidad kita nagkakatiripon sa pag-umaw asin pagpasalamat sa kapmahal na Diyos sa ngaran ka nama. Kan aki asin kada Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Sa aldaw na ini, sa tuya pong ginigirumdom ang memorial ni San Ignacio de Loyola, sarong padi, fundador kan Jesuit, kan Society of Jesus. Asin sa aldaw man na ini, special ini para sa tuya pong parokya, tango niya na aldaw,
nagseselebrar kita kang 60th foundation anniversary kaining sa tuyang parokya digdi sa St. Jude. So kaya angay asin maninigo sanan na kita mag-umaw asin magpasalamat sa mahal na Diyos sa dakulang grasya na ini. Kaya ngunyan tanganing kita po gabos na uya digdi magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon asin pagsulsulan at sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang masabing, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo, mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darohon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagmukna kay San Ignacio de Loyola sa imong simbahan, sa pagpalakop kan urog na dakulang kamurawayan kan sa imong ngaran, warasan, nahuli kan sa iyang tabang asin paarog, kaming nagmamaigot sa daga, kaiba niya man sana, magkanigong koronahan sa langit. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Jeremias. Sa kapinunan kan paghadi ni Joaquim, aki ni Osias, hade nin Hoda, uminabot ang tataramo nin kagurangnan, naan olay. Siring ang sabi nin kagurangnan, tumindog ka sa patyo kan harong ning kagurangnan, asin taraman an gabos na banwaan nin Huda. An madaratong sa pagsamba dyan, sa harong nin kagurangnan. Isabi mo an gabos na ipinagbuot ko sa imo. Dai ka mag-ina ni sarong tataramon. Tibbaad pa magdangog sinda. Asin magbakli, ale sa maraot nindang dalan. Asin pagsulsulan ko,
an karata na pinag-iisip kong gibuhon sa inda. Dahil kan karatanin sa indang gawe. Taraman mo sinda, siring an sabi ning kagurangnan. Kunda ikamo maginanyog sako, na maglakaw kamo sa dalan, na ipinagbuot ko sa indo. Asin maghimate, kan mga tataramonin sa kong mga surugoon. An mga propeta, na kanayon, sinusubol ko sa indo, alagad, dainindo pinagdadangog. Gigibuhon ko an harong na ini, arog kaitong sa silo. Asin sa banwaan na ini, isusumpa nin gabos na banwaan sa daga. An mga padi, asin an mga propeta, patin an bilog na banwaan, nadangog ang mga tataramon na ini ni Jeremias, duman sa harong nin kagurangnan. Nangyari na pakatapos pagtaram ni Jeremias kan gabos na ipinagbuot sa iya nin kagurangnan. Dinarakop siya kan mga padi, mga propeta, patin mga katawuhan, na nagsarabi, dapat kang gadanon. Ta daw tanaguhula ka sa ngaraning kagurangnan. An arong na ini magiging siring sa silo, asin an banwaan na ini tutunawon, asin dai na pag-eerokan. Kaya nagkasararo ang bilog na katawuhan, tumang ki Jeremias, duman sa harong nin kagurangnan. An tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagduman sa saiyang sadiring banwaan asin nagtukdo sa sinagoga. Ang mga tawo nagngalas asin nagsabi, "Sain ka ini kinukua ang siring nakadunongan asin mga milagro? Bako daw naaki ini kan karpentero? An sa iyang ina, bako daw ang pinag-aapod na Maria? Bakong ang mga tugang niyang lalaki, sinda Santiago, Jose, Simon, asin Judas? Ang sa iyang mga tugang na babae, bako daw na nag-ierok digdi sa kaibahan niya to? Kunsiring, sa inya kinukua, inigabos. Ininagin kakundian para sa inda, kaya sinabihan sinda ni Jesus, sa iyang sadiring daga asin sadiring harong, dai inaako an propeta. Dai siya duman naggibo nin dakul na milagro, huli takulang an sa indang pagtubod. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo Kristo. Diyos maray na hapon po. Pakigritan sa tuyang kataid, sabihon sa kataid, salamat, tayaon ka. Parakpakan daw po niya ito sa tuyang kagurangnan. Salamat po, tayaon ka mo. Aram niya ito padagos na espesyal ang aldaw na ini para sa satuya. Dahil ta ngunya na aldaw, apisar kan pinagsaselebrar ta, ang kafiestahan ni San Ignacio de Loyola,
Ang sa tuyang parokya ngunyan, senior citizen na. 60 years old na siya. We are celebrating today the 60th founding or foundation anniversary kan sa tuya pong parokya. Kaya dakulang bendisyon ini para sa tuya. Sa ginaray, tawan daw niya ito nin makusog na parakpakan al sa tuya kakurangan. Aram po nindo, personalmente, pinagkukonsiderar ko ining dakulang balaog or orgulyo na maging parte kan history kay ining parokya. Bilang sarong padi na makapaglingkod digdi sa St. Jude. Tadigdi po ako sa St. Jude, nagselebrar ka sa kuyang 25th sacerdotal ordination anniversary. As in, ako man, during my watch, nagi pong sanctuaryo or diocesan shrine in St. Jude. As in, sa aga, digdi man giraray ako aabtan kan sa kuyang 28th ordination anniversary. Kaya para sa kuya, dakulang grasya inin mahal na Diyos na madistino po ako digdi. As in, sa hiling ko, parehas pa ng pagmati ni Father Jem and ni Father Tonton na maging parte kan istorya kaining parokya. Kasi bagong aga may nasabatan ako, nag-suggest sa kuya, dapat ngaya Father, 60th founding anniversary ngunyan kang St. Jude at yan ngaya pagmisa mo, dapat ngaya 60 minutes man. Sabi ko, mahagad ako nin tawad po sa imo, kung yaong kamandigdi, patawad, baka dai ko po ma-meet sa imong expectations. As in, kung hihinguwahon ko man na ma-meet itong expectation niya, makahuro halaba po ako sa sakuyang sermon, patawad sa Indo. Anyway, ang masunod po kay ini, after 60 years naman. Kaya lawig-lawigan ko na po siguro ang sakuyang pakikihiras sa Indo. Permita po itong nadadangog itong kasabihan na familiarity breeds contempt. Sabihan daw iyan sa imong kataid. Familiarity breeds contempt. Totoo po yan because sometimes the people we appreciate the least are the people we know the most. Pag over-familiar na sa imuan sarong tao, o baka nga ni over-familiar ka na sa sarong padi, day mo nang dayo na apresyar at sa iyang presensya. Yan. Pero kung bisita, iba, guest priest, yan. Biyo tang tiguro mau-umaw, tiguro hapros padigdi. Yan. Pag bisita, welcome po. Very polite kita. Pero pag sutawo na, sabihon ta kapamilya ta, ika na naman. Kaya bagasiring kaya ng pagmati ta. Ano? Yan. And that is exactly what happened to Jesus in today's gospel. Kung dinangog ta sa na po sa Ebanghelyo, nagbalik po, nagpulian sa tuyang kagurangnan sa iyang sadiring lugar, sa iyang sadiring banwaan. And the people were amazed by His wisdom. But instead of opening their hearts, they began to belittle Him. Minaliit ninda ang sa tong kagurangnan. Sabi kan mga kababayan niya, bakong suaki man sanayan kan karpentero? Bakong an sa iyang ina si Maria, sa iniya nagkukua. Kan mga kadulungan na pinagtutukdo niya sa to. Gariman sana sinabi ninda, ay, midbid mi ika. Sisay ka man na magtukdo sa samo. And the sad ending, kaini pong gospel ngunyan, sabi digdi, da isa duman, naggibo, dindakol na milagro, dahil sa kulang an sa indang pagtubod, because of their lack of faith. What a tragedy. Jesus was already in their midst, but familiarity prevented them from recognizing the blessing standing before them. Kaya ang enot pong leksyon na gusto kong manodan tadigdi sa Ebanghelyo, never belittle what God can do through
ordinary people. Ining mga tawo sa Nazaret, minaliit nila sa tong kagurangnan. Aki man sa naiya ni Jose, da sarong karpentero, kumbaga sa sarong pagtaram, binak-ground check nindaan sa tong kagurangnan. Dahil ninda nahiling, sumisyon ko ta, nagingibuhon sa inda ni Kristo. They knew where He came from, but failed to see who He really or truly was. And this is also a danger in our lives. Sometimes, we put labels on people. Iyan ngaya, para turog iyan sa misa, hilingan yan, taturog na. Iyan ngayang tawong iyan, iyo na talaga ngayon, day naman iyan mabago, day naman na mangyayari sa tawong iyan, midbid ko siya. Lalo na ngunyan, with the social media, sometimes it is even easier. Sarong pagkamali mo, bash agad. Sarong disagreement, cancel agad. One weakness, judge agad. Kaya iyan ang magayon na pagirumdum kan Ebanghelyo sa tuya. Do not reduce a person to what you think you know about him. Ngata? Because God can do extraordinary things through very ordinary people. Asinansaro kan magayonon na ehemplo po kayan, iyo po ining santo na ang kafiestahan o memorial sa tuya pong pinagsaselebrar, asin ginigirumdum ngunyan, si San Ignacio po saro ining soldado. Asin, siyempre bilang sarong soldado, gusto niya man ma-promote. He was dreaming of honor, he was dreaming of glory and worldly achievement. But you know, susog sa istorya kan sa iyang buhay, after being seriously wounded in battle, his life changed. This soldier became a saint. His ambition became mission. And his desire for worldly glory became a desire for the greater glory of God. Iyan an sa iyang motto, AMDG. Ad Maiorem Dei Gloriam. Bako po inisubas ka ito na AMDG na nalugi. Tasabi kan mga tao, AMDG daan, bud sabihon, an maglunad digdi gadan. Nalugi. Ang AMDG po, ini ang motto ni San Ignacio, Ad Maiorem Dei Gloria, for the greater glory of God. Siya ang pundador kay ini pong Society of Jesus, ining Jesuits, and siya ang author kay ining spiritual exercises na kadakla na beses tigagamit po during mga 30-day retreats. Ang sa iya pong buhay, nagpapagirumdom sa tuya na daita paghusgahan ang sarong tao base sana sa iyang nakaraan, sa iyang nakaagi. Never judge a person only by his past, because God may still be writing his future. Muklat nagrarilola, second part kan sa kuyang homily. Ngunyan na aldaw, ngunyan pong aldaw, pinag-celebrar niya to, special ini para sa satuyang parokya. Tangunyan, pinag-celebrar ta po ang 60th foundation anniversary kang satuya pong parokya, St. Jude Thaddeus Filipino Chinese Personal Parish. Kasuarin, July 31, 1966. Kaya ngunyan, iyo po ang ika-60 years. 60 years old na po kita bilang parokya. Sabi ko nga ni Kasubago, senior citizen na ang satuyang parokya. So may discount na. Sana bako discount sa pagtubod, bako discount sa paglingkod, and hopefully, or definitely, no discount in loving God. So for 60 years,
Kadakol na mga tao ang naglaog sa puwertahan kan simbahan na ini. Dahil tanangani mabilang kung pirang misa na ang sinelebrar sa laog kan sadit na chapel na ini o simbahan na ini. Kumpira na digdi ang binunyagan. Maray si Father Jem, nabibilang niya kumpira na ang nabunyagan niya. Pero kita, dahil taaram, pira na ba yung aki ang nabunyagan digdi? O, pira na digding kinasal. O, na nagpromesa till death do us part. Sana, up until now, they are still keeping that promise. And pira ng mga tao ang minahapros, minaluhod sa may imahe ni St. Jude, naghihibi pating biyo. O, pira ng imposibleng mga kaso na ipinaniwala ta sa mahal na Diyos. Ipinaniwala niya to sa pamibi asintabang ni San Judas. Pira ng mga funerals, weddings, confessions, novenas, prayers, and quiet miracles have happened here. We may not know. But after 60 years, there is one danger. We can become too familiar with our blessings. Iyan, so naging sala kan mga tao sa Nazaret. They have become or they became too familiar with Jesus. And kita man, baka maging sobra man kita ka-familiar sa simbahan. We come here every Thursday, we attend novena, we receive the Eucharist. Everything becomes ordinary. And we forget that what has become ordinary to us may actually be an extraordinary grace from God. So magayunon po gayod na ang sa tuyang pamibi sa aldaw na ini, iyo po ini, kagurangnan, tawan mo giraray kami nin mata, tanganing maapresyar mi itong mga nakaaging bendisyon na itinaomos sa muya. Let us move from familiarity to gratitude. Ngunya na pinagsaselebrar niya to ang sa tuyang anibersaryo, bako siguro ang haputa, sa ina kita nakaabot, kundi ang magayuno na hapot, sa ina kita pinapadara kan mahal na Diyos. Where is God sending us now? 60 years ago, our founders planted something. So iba binayubo ini. Generation sacrificed for it. Mga padi, pagpira na po ako digding padi as pastor of this parish. Magpuon po ki Father Wang Chang, Father Chang, Wang Chang, nganing sigurado. And kadakol na mga laiko, familia, na nagsuporta po kaining parokyang ini. Kadakol na mga devotos ang nagpamibi para sa parokyang ini. And today, we are enjoying the shade of the trees planted by people who came before us. Kaya ang challenge sa tuya ngunyan, ano man ang tigtatanom ta o itatanom niya to para sa mga masunod sa satuya. Dahil ta sana simpleng sabihon na senior citizen na ngaya ining parokya, 60 years na tayo. But we must also ask, after 60 years, are we closer to Christ? Are we more welcoming, more compassionate, more forgiving, more generous to the poor, more united as a Filipino-Chinese Catholic community? Sabi ka iyan, a parish is not measured only by the age of its buildings, but by the depth of its faith. Surarum kan sa tuyang pagtubod. Not only by how many activities we organize, arog kang ginibot ta kasubago, so celebration kang Nutrition Month. Sabi nga ni Ate Bel, na dahil ngayata 60 years old naman ang parokya ta, pinirili taman mga senior citizen man bilang mga beneficiaryo.
kan sa tuyang aktibidad. Pero bako man sila dyan nakadepende an sa tuyang pagiging parokya, not by how many activities we organize, but by how many lives we touch. Not only by how beautiful our church is, but by how much Christ is alive in the people who worship here. So we must move forward from being a parish of the past to a parish with mission. Kaya gusto kong sumadahon iling sa kuyang pinaghira sa Indo sa tulong tataramon sana. Enot, sa pagselebrar ta kaini kan 60 years na founding anniversary kan sa tuyang parokya, dapat yaon po sa tuya ang inaapod na gratitude. Pangdua, conversion, asin pagbabago kan sa tuyang buhay. Taba ka mataraman kita, gurang ka na, daig kang ginurangan. So dapat mantang kita nag-uuswag sa taon bilang sarong parokya, padagos man na nagtatalubo kita sa satuyang buhay. Pangtulo, mission. Sige daw, sabihon ta sa kataid tang turog na, gratitude, conversion, mission. Gratitude. Let us thank God for 60 years of blessings and thank the generations who built this community before us. Second, conversion. Arog kay San Ignacio, let us allow God to continually change us. Sabi ka iyan, a parish that stops changing hearts becomes only an institution, but a parish that brings people closer to Christ becomes a true community of faith. And last is mission. What we have received, we must pass on. Especially, sasabihon ko puta, especially to our children, baka madakop ako. Especially to your children and to the young people. We inherited this parish from those before us. Someday, we must also hand it on to the next generation. Amen? Sangaran ka naman, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Minutes. Padagos na po ang misa. Awiton niya to ang awit sa pagdulot. Ini
Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan naton sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to sin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na Diyos, ang mga dulot na dara sa imo sa pagselebrar kisa Ignacio, magpagayagaya sa imo tanganing anurog kabanal na misteryo na ginibo mong burabod nin gabos na kabanalan, magpabanal man sa mo sa katotoohan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong maninigo asin dapat patanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, huli ta sa fiesta ni San Ignacio, pinapaugma mong gayoan sa imong simbahan, na pinapakusog kan panalningan in makijos na pagkabuhay, hinuhulitan kan tataramon na hinaharubay, as ininaantabayan kan sa iyang pakiulay na uyon sa imo. Kaya kaiba, kan kadakol-dakol na angheles sa sinsantos, nagaawit kami sa imo, kan himno nin kaumawan, deng tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos, nakabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, kasi dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na inudolot para sa indo. Siling man, pagkapamanggi pagkuanyaman kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taidi, ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, pinapangkanigo mo na magatubang nga sin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangdanan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot. Kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, sinan sa mong obispo si Joel, asin kang kabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Si Monsignor Johnny Chang, ang mga parish volunteer asin deboto ni St. Jude na nainot na sa ikaduwang buhay, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, reyna kan China, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, ang mga martir kan China, si San Padre Pio, San Ignacio de Loyola, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyoston na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamoan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristo, ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sakop katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an samong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kakurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po niya naihiras ang katuninongan sa lambang saro. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, as alagad magtaram ka sa rasinan sa kong kalag maumayan. Anawag ni Kristo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnanan sakrifisyo nin pag-omaw na sa mong dinulon, mantang nagpapasalamat huli ki San Ignacio, magdarasa mo sa danay na pagrukyaw kan sa imong kahalangkawan. Huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw daw na po kita. Gusto kong kuha ng oportunidad na ini na makapag-ekspresar kan sa buyang apresasyon asin pasalamat sa mga naging parte kan sa tuya pong selebrasyon ko niya na aldaw. Enot kasubago pong hapon, alauna, ginibulig di sa parokya itong selebrasyon kang Nutrition Month. So sa kuyang pinapasalamatan itong mga naging donors, lalong-lalo na ang mga miyembros kan Daughters of St. Jude, asin iba pang mga organisasyon na naging parte kay ito. So ang Commission on Youth, yung nagpara-preparar po kay ito. Ang social concern, yan, iyan ang problema pag day nagpreparar kang announcement. Yan. Asin iba pa. Yan. At iba pa. Yan. So, gabos po kamo kung nalampasan ko man, araman kan mahal na Diyos, ang sa inyo pong naging kapagalan asin naging parte sa matrayumpong selebrasyon kan 60th founding anniversary kan sa tuya pong parokya. Siyempre gusto kong pasalamatan ang Commission on Worship ng Unyan, inbuelto sa tuyang misa, magpuon po sa choir, sa live streamers, sa kay Vince, sa mga nagbarasa na members kang Daughters of St. Jude, commentator, mga mass servers, dahil na pagparahiriru, iyan. So, madali ako madistract adi. Yeah. Siyempre, maray man na nag-distract ako. Naramdaman ko si Father Jem tapos si Father Tonton. Pasalamatan man niya to, Sinda. Yan. Ang PWD community, yaong pudigdi kaibahan niya to sa tuyang celebration. Thank you very much. And as far as I know, they were part also of the beneficiaries, tama? Sinda ka mga beneficiaries, aside from the senior citizens. So, sindaman parte kan mga beneficiaryo kan sa tuyang Nutrition Month. So, salamatunon po sa Indukapos. Sabi ko kasubago, sa aga baga, July 31 ngunyan, sa aga, August 1. Wala man. Pakisabayan man po nindo ako sa indong pangadji. Sa aga, maselebrar ako kan sa kuyang ika-28 taon bilang sarong padi. So, narumduman ko kang aki pa po akong padi, arong ki Father Jem, aki pang padi. May gurang akong nasa batan, bago akong ordinan, sinabihan ako kan gurang, Noy, tandaan mo ngaya na ang pagtios natatagalan, pero ang pagtagal day natitios. Kaya salamat sa Diyos, 28 taon, tinawan niya ako kaining dakulang balaog. Nakatagal, nakatios. Yeah. So, kaya sabayan manindo ako sa indong pamibi. Sa aga, mamisa man ako, misa di gracia sa 28 taon, 6:45. Kung may panahon po kamo, pwede man kamong magdigdi. So, para sa misa. Asin kung daiman, rumdumaman ako nindo, maski sarong ama niya mo, sana dyan, o na ipangji na lugod pa man, magdanay sa kuyang ministeryo bilang padi. So, sabi ko, baka digdi naman nga niya ako mag-retire. Yan. Tanig-digabos yung mga maugmahon akong maging parte kan history kaining parokya na
Digdi ako nag 25 years as a priest. Digdi during my watch, nagiining diocesan shrine. And dakulang orgulyo na ika ang maging, maski sa mga marilipas pang panahon, sasabihon, sisay ang first rector. First rector kang shrine na ini. So, and sa aga, maselebrar ako kan 28 years ko. So, salamat sa Diyos. So, kaya, danay po nindo kaming ipagpamibi na sa indong mga kapadean. So, kaipuhan mi pong gayo an sa indong mga pamibi. Salamat po. Nagpalawig-lawig ko ta ako kang announcement. Tahuna ko may second collection. Dahil man palan. Kaya tirindog na po kamo. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa same ang Espiritu. Idukoan payo, asin hagadon ang bendisyon kan mahal na Diyos sa intersesyon ni San Ignacio de Loyola, asin ni San Judas Tadeo na sa tuyang patron, antabayan kamo kan kagurangnan sa oral daw nindong pagkabuhay, ilikay sa anuman na mga peligro asin pag-alaman, lalong-lalo na sa anuman na mga kahilangan. Iwaras sa Indo ang kinakaipuhan indong kusog, balaog, kakayahan, tanganing inigabos magamit nindo sa paglingkod sa iya, asin sa indong kapwa. As in bendition ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sin maheherakon, ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.